Moti ba mu tobutiki Jenui mewe tratama Kere amuni Akuta nida Pero no hilutukupta Hi balutukupta Le takaso Le bakado kuna Tratamati de pa ini lo Pakiwa ta sui Patabuyo Pasibliki nalo Poe kuishe Do pako Tita pa Podo tratama Kere amuni Do pasibliki nalo Podo kersa tita pa Le eklesu tau puti pado hi bado kero tablita puta sui suwa ketida we masada su bale krisa mi khotike payoaye amen tradama kara muni lenya ko pamag saywa tapita mare pata ani la sani khade wammo wa kasoro pasake ne da kaitile patike sa pwa sakato de Papa you live tale taki tapita machine de a copione tagisa basa ulepo de police the sovale basakini de le takaso in the pero tulo to copta in la so one possibly baki tra the mati de pa le aluto ta paso suita le peduzo opata upo the bomita ta kuso tapita ma Le Sakatole Patati Nyaniba, no Akopia Le Missionary Tra so Sakato, head of Tuloeda, Ko Tipa, no Christian Center Tipa, no Wetepa Tapita Marshall Mibata Matita or Nile, no Wetepa Sigo to make a thing, twiggle over. Tate Joko, Tamaluma Dosha, Batamatita or Chicota. Huta gete de pado tapita mati pa how work we were no pele posoli so de a copy pamai de te pamai taba basake ni de dita u ta tu ni da possibly ba missionary trati de pale he lota the dig port of Wakali ame the din so de portrait ki le tilo ko bu khona ti de pa Missionary Trati Papa Tida, or Tilo Kopu Kuna Tipa, but Tokuru Meweda, Le Kuisha Pato, Le Ko Pato, Dita Utata Mata Todo Kemum Satiriai, Ta Utata Mata Le Nita Duto Toto Hutanido, Pasibliba, Tratamati the Pado Kuna Tipa, Le Hilotalo Hutado, Pasibliba, Kuisha Kuna. Tradamati pa kona tirapa dole ko kona dole tau po apato kuna tirapa kela kese tita hilo tita paso sitita do mayuata pita malo padu tole dito tau po patina po pakaba itwe kwa twe tara pakaba liota tara tirapa ba albatsa kione da Bomutata Kuso Tapita Matir Pa Lady Sa Hutado Pacific Baki Kuna Tirapa Le Hilota Pasosita Lo Kutara Tenuina Ine Takota Keta Timitita Udile Dile Basakinido Kuna Tratamati Pa Sotele Pamenia Do Lady Ta Kutanido Pacific Baki Olo Kutada Wemita Katu Asolo No meta Katu Siblike Patarati de Palo, Tano Plurisosicho, no Puebtao Putara, Nyakoni, the Plurisosicho, that another Plurisosicho, the Tipato Kadi, the Acopiane, Plurisosicho, Patopo, Tolo to say, the Pacific Saiwa Big Polo, Le Acatodo Narione, Ne, Pedo, he, Malu the Copsa, Robert Clinton, Aweda Attaque. The leadership emergence theory nyapune awete dale akopione the three formations no dale kunane daluto tatemi no three formations of a leader no akopione kunane diso kambe kunale alepwe wonene daluto zakaba awetemi lo Patagi mo puane kona luto zepato shuta leto pueto ogo ine la shuta leto pueto ogo la lisosi sare bisini da pe Philippines sadu chi la
ဖိလိပ္ပိဆိုတို့ချီရနေပါဖလာတော့တတ်မီလို့လေယေရှုခရစ်ပုနေမောစကောလတိပုတကေအဝေဒနေဥဒယွာကေဝဒပါတာထဲဆိုယွာတော့ဆုကမိုလေအဂုနေပါပွားကအတာပါဘာသာတော်ညုကွေတာညုကွေလာကဘောတော်လူထောသလေပကညောတော့ဒုနေကူကေဝလောဒေါ်တာတီနေောလေကေဝဒီပကညောအသုစတာတော်ဆောလောတာတော်စုဝဲဒီဒုတိစအခုတလို့ဒီဒိုစီစာလေသူစညာလို့လောမာတာဒီယောပါတော်ထောတော်ဟေမီဒိုနေကေတာမီခဲလဒီတိုကေတောင်လမှုခိုတောင်လဟောကိုဒတောင်လဟောကိုလာခဲလကခရီလောခေါ်လေယေရှုမီတော့ကေပွားပလကလောအော်လေယေရှုခရစ်မေကစာဒေပါယောအလာဘောအဝလောအခုတော့ဝစာတမိုးယေရှုခရစ်နိတော့ကမာကစာယောတာမာကတိကတိကထောမတော့ကကဲဘလီကဲဖိုဝဲဝနေအဝဲမီယွာတော့ဘာလူထောတာလေပွားကညောတော့ဘာဒိုနေကူကေဝဘာဆောလောတာဒါဒိုတီတာလေတေပလတ်စညာလို့တော့အဝဲတာပါတာပါထောထောဒိုနေကေတာခဲလတောင်လမှုခိုတောင်လဟောကိုတောင်လဟောကိုလာခဲလလေခရီလောခေါ်လေကဆိုင်ရှုခရီမင်းညာတော့အဝဲကဘူထောဘာထောနေလောခုတန်နေတော့ပတာဂီမူပွားနေပြီတာတာလူထောအသားလောယွာလူထောအသားတို့နေတော့ဝါကညောလေကမာကဆာယွာတာဖိတာမာတေပါစေကောformation နော်ကဘာဥထောကဘာလူထောခုစားပတာဂီမူပွားနေခိုနာလူထောကဲထောတပတော်ရှုတာလေပွဲထောဝရှုတာလေထောပွဲထောဝအင်းနေလားအဝေးနေပတာဂီဒီတဲ့ပစီနေတာလေတာအခုဂျီရိုဘတ်ကလင်တန်ele maluda do shini leadership emergence theory away data the three formations of being effective leaders no away ne talu to tabtolo to tano patte de mione away spiritual formation lo tu isaklo atalu to lo wai tano patte ne pamale thado patele tu isaklo talu to meta khoti khona wo ine la spiritual formation kaba uweda အခုပြောနေဒီတော့ပကက်တော့ပွားကညောကိုနေပမာလူတော့ပတလည်းပမို့အဒဲလောဘူးတော့ခဲလက်ခဆေလောတီလောဆက်တော့အကကတိကဲတော့ပွားကညောတရားလူတော့တာအိုတော့ form လောတာဒမို့ဒလောဘူးလလပပဝီမမို့အိုပလက်တော့ပွားဝီတဲ့ပမာလူတော့no paba luto di pakanyo taga to di pomi po kwame to lo tuwe taklo samone di zo na ka to khuru meta de tuwe taklo ka te woni na ba luto na sa we ko spiritual formation la agoda ne do le so braha awone ne awe apa so tirani mira pa bolo ta wota photo pa mata wota pa sa tiwe ka sa ko ni da weda ma lu tho ta le dana nya pu lo akhuda ni do pata a2a yua pata pa do ka sa yua pata tani pa sa le ka sa yua ta te pa ni ka ma lu tho le pa sa pu do le pa du so ta phu nya pu do phu pali je pa ma ni Sunday school Jika keruli sosri kepali sosri do ketui taseta kedukana Bible stories sedepa do awe ketine ba akobione ni tamalu tuwe taklu ta e tu e yuata e akol takwi ta tamagi mabli masel zekuta ti pa ku uthoweda awo ine la awe yone ni so you that Primitele soyuta recorded away atu is that clone luto weda. A copy on away umulita tota lubulo. A copy apa eo away mimoda. Mimoda le bugudo sutter the away bugudo bataculota. Toli socially teda le away hedge teda. Tale away send ma way le a copy tegita ba. A tegita ba nearly did the tail, but it is
a copione le qua tu le qua metale da copione tu metale le with the heart a cha manile a comedy there away jete away ya away ne atatamgo the a copione ne tamimo sa no a pane maniole se takutato lo sobo delle chiane away ne sapio Hakuyo de away tu taklu alu tota le soyota pule ko mu totolo ko mu agree katela ko mu so sisi lo kutane pe mata salo ku spiritual formation tahama huzane ane da away umulita totalo da tali paso pu mege ule ko pu pita mata me umule tata to tira le khodu rane kwaza ta minima talu away mata kale kase ye tatu to away meda spiritual formation to the integrity the faith no righteousness that way sene ko le papu no le tato talu pu ni lo kai papu bili sene le hello li so si chu sene school pato wi da wete pa hello le spiritual formation away ne ko ta putra do chimao ne wete da le li so si chu ne te me sarita pibi the Misarita Naka he more tinata. Natu takune luton no muleta tota lutagita wata so nakudota dukanata etaquita solo to solota mutake po agido naka clearly nakamani tale apato do where towel to itaklu pu okutaneda hello lisosi chu samoni the Tobao le to itaklu no away formations of apatoni Tabutaba maybe di so no away patoba basakini do kasayo tu tau pa do turi pueda til pa ine lo kutani tetami le kuna woni spiritual formation tu itaklo taluto tale edo umule tato taluta sota sitagita wa tasutana takuta po do edo umule ta eyo priyo padu yo tani tale ksa yo awesene oda spiritual edo pali sosi edo mutuma yo edo tigapa edo tuita sa edo umule akabione ne ta umu tolo puzir pane awene ne tale kunataga no awe spiritual formation ba mukuta ne naga ba to kurume Yupo to pote the pa tau pote the pa the ta e tu e yua ta e pali sosi ta e mu e mata e lo quilo the kota ta o hu polo the kota natu e taklo mito o hoda ne da away shane ne na toku make te metali anyo ba ine lo kota ne da pero hi ma te mine mera tu e taklo ata lo to meta khoti kuna golo chimit mione taluto chimit mione ministry of formation lo yoatama taluto lo ministry ane tama taluto lo yoatama taluto tidu tuza yoa awolo awe ministry of formation kama yoatama idotra William Carey said in away say spiritual formation ole wete pulo tambe wale ploto li sosi choba mira pasa copy de galo spiritual formation ole award away edo matata kuso do away ministry of formation luto sale away pulo edo hesu pole wa mako su kala tu ko edo hema tata kuso do pale atado ne ba tata kuso de pale ketine ke tamita togo away spiritual formations no these are tra yudata yanene away ministry of formation no away on the ministry of formation da lenini away ne wako solo ploli sosi chodi da ko kwaketa pole ko america ta po padu de pa me ke tu luta le sosi chome ta otho ta le away go lo basaki de da away ministry of formation le hoko do binya da satabu secret satabu secret teo tone kale su hoko do binya ro ke site telo ta ku so do hetwa lo we lo away ministry of formation lo ye kwe ke we da
to the golden shore the pakanyo aklo away ne a copy ne a deep fret away ni edo weda le pakanyo klo tra yudata agi ni kaba uwe da weda ni ma da congestion center the check me da we kwade tra yudata agi le payo klo ni u pakanyo klo ni to u da away ne very quick here to the golden shore when it tra yudata te hesu kopio nyapune pa farewell ni pale akale su kopio ta ti kolo pakatilo tale muko wa ba kolo le hilon sa paso sinita kasayo ko dona kasayo kasuina kasaya kamasena ya nakhechi wo directly to uda pakatilo ta the farewell ta le meti menu lo okwani ya pale akweta ta wisa kweni lo so le akato ne wo dota sitete lo te pasiko ule akato ne lo the weather hetwa lo the bakwa semeta kota ke amala Ministry of Formation e pemima bo nyonyo pone teo mo le ko credo pa pasake ne dia tra yuda ta to ni Ministry of Formation e we khuta we ta lo okokate to ta ku so ne hetu lo ta le ko pyo pu ke kha sakato da le ne kalwa ma ne ta khane ne da le mo le myai the way the molemian in the way ulkalawata mib malape molemia a copione coastal line and where aeronicla su interior le a copy of baku hati pa uta alo a hudanera aweda Hilota Ministry of Formation no a hudanera sarase ko je ploli so si juni but a kute but a koya no to basankia ni da Akobione ne ayako tra dama penikane putra do wili odi putra do onche do tra podi nyati pane pale da babata kota le gomwe gweta lo to awe te kero ta podu masankina wete koya when ministry formation le polo pakamadi le pakakwaki pakale mata le akobione tamelo bu awe akwenda ne ane da we le me ta u pu je ne mi sa ti ya chiro chi si khoni ne awe patele ko tu ku ne ne pakatu lo ta u pu pwe tho a phu lui ke ya yo patani lueda a ko pyo ne lucible no luci ko pu ta me lo je de o patele khusi nuisi ne o da ta me lo le papa master je ne o chi si a ko sa ne a capital lo clear lo da paka market ke Ministry of Formation le ta u pu de pa do pa le amma ka sa yo ta ma de pa kamata ke hi lo ta do mano no a ko pyo ne hi lo ta no da ta u pu de pa ne ka tu lo ta ke lo Ministry of Formation Committee a keto luto no kuna tra yudata hemata the legion and Christian Center state pani uto da le pakanyosho utalo the pula la Ministry of Formation mi uto ni tamalo jene keto bomuta ta kuso ke pamale daily chapter Bible study Ministry of Formation lo the way pakana pe li so si dot be nyale ta popo kella te pa wo Hudani Anida, the Ministry of Formation, me, oh, Hudani, you are more mutata, Kugasonini, Kalera, the Sota Solo, Healing Ministry Paloba, the Pamato Kibisita, Tasahiti the Pa, the Tau put a no in it, away send Zani go to on it, to Sapo, away Malo, a ministry, Bakado Takusa Yamla, the wet. Toda data jama yida awe kwawe na dine to ne mimma u to ta kage oto chu ko mege awe lu ba weda me ko ta ne pa yu pa ga chen ne shini weda ministry da le da su awe te ata ta se da we ata bu ta ma da we da ke ro ke ta ko ta ke ta ti mi ta le poli te pa wo I ne lo do ta we ta mi te mi yo ne me da Strategic formation lo pamakasa yo atama akobyon in spiritual formation uli Ministry of Formation uli plo body strategy yo ne tele ni view ha
Clecune le pata pita mai kaleto le tokadu to toto a copione kodo la capo kodo tuti kodo tu so kodo ta kebli ke puti palo a copione a wuzani away patele strategic formation Clecune ata luto you are more tak do to ko pamare temira pama tenira uda pe chini ra uda pe sani ra uda pe tatale to tata uto to di pama ko semeta timiti tani uta ko ta kheli ud tama tele paka leto re akai patene ja ba mara survival level si ane diso paka umutu tu watawa no umutu wa bamla takota keta timitita tasuta sa tadita ya takemi haplo no okopione de tamane makri sobi sobote pa we ama demi misatani ya khota ni do okopione de pakamara paka ura survival level lo khotane da le takota ke bune da po le survival level chane yili ro kwisi khuni ne away ne di so si chola papu mo pa chu ura yiga away ura survival level lo to chu buya o pa chu buya o da o mu da malo ta di ta ya o phe ga khu bo ra o te pa ga sat da away ta di ta ya pa kali situ kho tu away da pa ba o da survival level shane yi no ko da ne pa chu ba ko to da okay pa chu ba ko ta ma lo ma do pali pale chane to o le pa ma lo te pa ma lo ta ba pa ma lo te ne pa tho ba ji pali pale po lo survival level no ba sa ke pa to lo ma ba sa ke ne pa ma le successful level no pa ma o da pa strategy da we Clecune da we de ta mu ta le tho ne lo ko da ne da le Clecune go ne away shane do pakaba hilobata ato paso sipata ato sukamota ato maluta ato gelu ato kleseta ato misati yaini poepato le akabione mikoto la lewa po le war center lo akabia pamata temi ne patinya lo pamata temi patera temi ne ole akobione media ti de pa do pole do tata ple kho pu ni do patiu lo psko ta ti no pole the center of the wall of pakolo de ke pale America me pale Europe me ke pato ta do wete ti pato pota do wete ti physical matako ta do wete pani ti we khuta ni hani de pakba do Clecune le pakaman ta awo de su to plokota plokolo akuta akedi de Clecune shedi de mera pakatu to boto geta pakama toto geta udane misati yaini ne hoko odo Clecune akwa pa isila pone patele oda ta sepulo lo ma da le tabli ni to bu basa te to kwiya lusi khodi ni mani ke thi ko mani ke ta tabli do wete pha odo Clecune da sale pa mane otani odo tasuko we me ge odo close me odo takubaku te te pha me ge de ka trosa ke di da ro ko ge sata ke patakli le aloki akoda Dr. David Jeremiah ne wete da le we ke la sa de tasinui we ne tale akhe thole kamuto ke strategy ni oda pakele le tuwe saklo pakapado tu pado yo 8 tu yo bu yo ba yo sit up ka tota dukana thiga phata le ka sa yo awe ne strategy pakle ku ne do ka sa yo ka dukana pa ka sa kana hu pa do ka sa yo ka kama mu tho ke tale ati ti de pha ne lo ku da do le tra da ma mu ni ne mera pata he balo ko talo pako do akobione spiritual formations de pa pako do ministry of formation de pa do pako do strategic formation de pa de pakarilo tado ka sa yo pakarilo ko tado taga de tu eta klo pakama du tho lo ko ta
ta to ta lo ta khu ta po ta ta qui clear de ba pu do we ne de du po to po ta wa ka tu le ta le ka tu mi ta mi na le yua ta mi ta pu do ta me le pa ta mi ta pu ba do ka sa yo ka so di pa su nya ta man de o i ne lo mo sa su ke pwe ko di ko no de ke ke yo ta su e pa so su pa si be ka sa bli pho do ma lo kuna ta lu tho te mi ne ko le pwe te de pa pa pu de pa ka spiritual formation tu e ta klo lo yo ta ma ta lu tho do kle ku ne ta lu tho ta ko ta ke ta ti mi ti ta mi di le ba sa ke ne da so mu shi so po de yo aso ko mo bli po po de le khora ta lo le ta ka sa ko do pa su ki pa phi ta na ke le pa si ke na the ne po shi krim bi ho lo pa yo a amen